Losnot Jeiso lagok. Amen. Oamungo. Yamu Jeiso. Ngoya nyotokotin Sunday school nebo betuni Ibrahim. Kimwochini kongo Jehova amun kakokonech betuni. Kongo amun kawaitu siketestai en tienwogik ak ketestai en memory verse ak lesson nebo betuni Ibrahim. A mwalimu neng'wong Joyce Kaptich. Ongesahau lagok, ongesahau siketestai. Jehova kwandanyo kiweche kongo yesaini kongo amun kaitoretech ak kaikonech kora keityin Sunday school. Kongo Jehova nenyone lagochu toretech chekinetigei ng'olyondeng'ung. Kisoe en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kongo yai lagok. Amache any kinamen tiendo kondoiwech Faith Chebet. Ongetonose siketien. Tiendo nekararan nekakotienwech Chebet sikoberurin Jehova Chebet. Amache kemwa ng'alekab metit ako inomwech Abigail Cherotich. Losnot Jeiso. Amen. Losnot Jeiso kora. En kainutikchu kekurenon Abigail Cherotich. Amamwowok ng'alekab metit chemiten kitabutab Romanit 12 21 komwoe kole amen koterterin yoityet ako iterter yoityet en nemie. Losnot Jeiso. Amen. Losnot Jeiso kora. Amen. En kainutikchu kekurenon Abel Kiprochendo en ng'olyotab metit nemiten kitabutab Komong'u kurgat 20 ak kaitet 16 komwoe kole ameborionchi chitab kokweng'ung en lembech. Losnot Jeiso. Amen. Losnot kora. Amen. En kainutikchu kekurenon Faith Chebet. Amamwowok ng'olyotab metit nemiten kitabutab Johana kurgat 3 ak kaitet 16 komwoe kole amun kicham Jehova ng'weny missing kot koyoku werinyin ne inegei simalus agetugul neyoni kainenyin ako sikobit konyor sobondab koikeny. Losnot Jeiso. Amen. Losnot Jeiso kora. Amen.
En kainutik chekikuron Honorable Bett mamwa ng'oliotab metit nemiten kitabutab Mathayo kurgat 7:1 komwoe kolen amorwok simakirwokwok. Losnot Jesu. Losnot Jesu kora. En kainutik chu kekurenon Stacy Chelangat amamwa ng'oliotab metit nemiten kitabutab tienwogikab kolosnet kurat 23:4 komwoe kole moiwei yaityo amun imi koboto. Losnot Jesu. Losnot Jesu kora. En kainutik chu kekurenon Smart Chepkoech amamwa ng'oliotab metit tienwogikab kolosnet kurget 23:1 komwoe kole Jehova meistoindenyu marorwokik. Kongoi en ng'alekab metit sikoberurok Jehova en lagok. Kongoi matoutien ne onginetkei kila ak kemwoe. Amache any kinetkei lesonit nebo betunyi Ibrahim. Takibwoti lesonit nyon nekibo wikini konye? Kiakinetkei akobo ng'o? Daudi laitoriat. Matongeutie. Kikakinetkei akobo Daudi ko laitoriat. Kinetikei ra akobo Daudi ak werit nekisolomo nebo laitoriat. Kinetikei akobo ng'o? Daudi ak werit nekisolomo nebo laitoriat. Kimoche any kotoretech Jehova keker lesoninyi Ibrahim. En atindoniondoni kenyorchini Samuel netai kurgat 20 ak koite 14 kot koit 17. So en biik chemi gaa anan lagok chemi gaa komuche kosoman yoniton asikonyor atindoniondoni. Ko en atindoniot any nemi Bible akobo Daudi ak werit nekisolomo nebo laitoriat komwowech kole kingotobot Daudi en ng'echeret nebo laitornatet ko yakinetkei kele kikamwochi kongoi Jehova ak kobwat tuguk chekororon chekinyolu koyochi Jehova. Kekonech kora en atindoniot kenai kele kingochoronok Daudi ak Jonathan. Obwotis ki chorwetab Daudi ko king'o? Ki Jonathan. Ko kiyomiskei tuguk chechang ko choronok ngandan kitoko barnotik ko kingoekitu komi tuguk kikamwochigei. Kekosany en yu kele kingokakoek laitoriat any Daudi ko kiakoek akine boiyot kotindoi lagok. Kitindoi Daudi akine lagok makikakimwa weritab Daudi agenge nekikuren ng'o? Solomon nekakile situn kotekyi kot Jehova. Ko kitindoi akine Jonathan lagok. Kikoek kityo en kasarta nekingoeku laitoriat kokakoek laitoriat Daudi ko kiakebar Jonathan ak babanyi Saul en boriet. Kobur any Daudi ak kobwat kole ki chorwenyun Jonathan ako kikoribon. Obwoti kole kikorib iman. Kikorib amabar kwanda neki laitoriat kasarato Saul. Korib kabisa Jonathan koker kole makibar Daudi. Akoborchin ele kiunyengei kole lesimabar babanyi. Ko kikoyomiskei tuguk chekororon. Ko kingakotobot any Daudi koek laitoriat kobwat kole kotos mnyona any lagok anan familia nebo kotab laitoriat Saul. Ko kiibwote chorwenyin Jonathan kole kotko kitindoi lagok Jonathan ko mnyono. Konam any koteb kekosen atindoniondoni kele mi boiyot nekinyo akowol tebutyonoto kolenji miten lakwetab Jonathan nemokororonen kelyek. Kolenji mwowon akobo lakwananito sanai. Kwarorchi any boyondonoto kolenji miten any kingokakonam ng'echeret Daudi ko kimiten lakwet neming'in nebo Jonathan nekekuren Mebiboset. Nekikuren ng'o? Mebiboset. Nekakile kikanam kokiribe cheplakwet kokas kole kakotobot Daudi en ng'echeretab laitornatet kworogen kole wany koborechi akile konam lakwet akomwei kotakoming'in. Akile ko kingokomweito kobutyo kaumiyoso ne kerengali konam any ngoetu komakwendote amun kikalyan kelyek en lakwet kiumiyoso. Kakoker konam koek chi nesolomo kou kakiker en atindoniondoni. Koniton any ko weritab Jonathan nekikuren Mebiboset. Kakile any kole Daudi omutwan any amun kabwa Daudi chomyet nekitingen ng'o ak Jonathan. Unoto kakile any kebekimut any weritab Jonathan any neyachen kelyek nekinyone kong'wolonu ongeker
ogere pichainon ogere laitoriat Daudi ogere kakoitis weritab Jonathan nekekuren ng'o Mephibosheth. Kakeker Daudi kabaibait amun kakoit Mephibosheth, lakini kworogeni Mephibosheth kolelen arakab laitoriat ako kiing'wolonu makakeker okwek lakini kibaibait Daudi kotach amun kibwote chorwandinyin ak Jonathan. Kaokeris so siketore lesoninyon koborwech kole baibai Jehova yon kakibarte rirenetabke. Kibarte Daudi kocheng kabisa lakwet nekibo chorwenyin akoker kole kamut konyo konyin korib. So en sirutik ingesoman en sirutik chetililen ko kirib Daudi kabisa akocham akotebi tuan en kotab Daudi kokibwote chorwandit ak chomiet nekitinyengei ak Jonathan. So baibai Jehova yon kakiriren biik alak akiborchi chomiet. Unoton lagok yeinetech lesoninon kole kibarte chomiet ak rirenetabgei en atkai tugul. So yon kiekitu matole taomengech taolionen oekitu onetigei chomiet ak orirengei biik alak. Yeyamae kekerin ng'oliotab metit nebo betuni Ibrahim ongemwa Johana kura 15 akoite 12. Komwoe kole ng'atutienyun ale ochomien kou ye kiachamak. Ongemwa kokeny Johana kura 15 akoite 12. Johana kura 15 akoite 12 komwoe kole ng'atutienyun ale ochomien kou ye kiachamak. Sikotoretok Jehova en lagok. Otepten ng'oliondeni sikoberurok akotoretok Jehova en betut age tugul ongesam. Kongoi Jehova nenyon en ng'oliondeng'ung nekainetech. Kongoi en lagochu Jehova nenyon yeekitu itoret kosich rirenetabgei ak chomiet kou nekitindo Daudi ak Jonathan. Kiweche kongoi Jehova akibokokin ketany kainetab Jesu netindenyon. Amen. Kongoi lagok sikoberurok Jehova. Amen.